laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude allah subhanahu wa taala o ngallaajo waɗɗo ko haana yettireede yettuɗo hoore muɗum foduɗo se yetti yo ɓeyda e nemaji makko ɗin e dow meɗen sen dulli e ronki yettude hara e lette makko ɗin kanko allah subhanahu wa taala ono satti o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. ɓawɗum duwanɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaɗo haanaɗo attorede du'anede kala ko allah tagui kon, nelaɗo dariɗo datti wakkili fiino ka dina allah hewtira e meɗen ɗo. en toro allah subhanahu wa taala yallawlan ɗon ɓeydu yurmede e teddugal e maɓɓe kamɓe sahaba e maɓɓe moƴƴuɓe wondunoɓe maɓɓe wondigal moƴƴugal e ɓe gureji maɓɓe kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnongol ha ila yawmil qiyama allah ara koye ngol laawol wonɗen. ɓawɗum hara men salmini on salminago islam, salminago addegol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen wono nelaɗo yewtirno noon sahaba ɓen siɓe waɗigol hakkudeji maɓɓe ɓe yiɗidiray ko ngo woni ko salminte ha ko aljannaji no andirɗon noon no wowiri noon siɗi sayiji ɗo hewti e jumaji ɗen fof haray en fottay e musidɓe meɗen karmakoɓe meɗen tedduɓe ko radio meɗen laawol kisal e kono andintina en fiika dina meɗen wono allah subhanahu wa taala o yewtir noon ko deftere makko o wi fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. andintin belajo ko andintinta ko nafay gondimɓe ɓen. haray hande kadi hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen tedduɓe ɗum woni oustaz Alhusain Alassane Sow ɓe tawata enen ɗo fof haysi en nanari inde maɓɓe ma en iyaari ɓe kono no fanɗi ɗo mo iyaari batteji maɓɓe haray e tawa e ceernoɓe meɗen attiɓe darade datto wakkilo fi haɓangol en fino sunna tabitira e leydi meɗen ndi laggine. ɗen toro allah yo allah anditanɓe nden moƴƴere nde ɓe waɗani en ɗon ittugol yimɓe ɓen e majjere artira ɓe laawol peewal. haray oustaz Alassane Sow fayda e hato jina e yewtugol fi maɓɓe ko ɗuuɗi e mo iyaari ɓe no woodi kono monanaari batte maɓɓe ma iyaari golleji maɓɓe hakkunde jannugol e wakkilagol janga e wakkilagol waajo e daragol sakko fino ka diina allah hewtira ɗo haray no fanɗi mo iyaari ɗum ɗon. haray ɓeeɗo ko ceernoɓe meɗen en fof hiɗen andi ko dalaba woni ko maɓɓe. haray gurdam maɓɓe ɗan fof ɓe wakkilike e yeru ko allah hulan ɗon wawini ɓe kon. ɓen tori allah yo ɓeydu bawgal ngal e cellal ngal o duumina ɓe golleji ko ɓe woni kon e muɗum o wakkilinen enen kadi sifa ko ɓe wakkili kon amin ya allah. haray ko ɓe imamuɓe ko juulirde meɗen almuhtasimin ɗum woni juulirde meɗen nden koloma ɗon. haray ko ɓe tawa ɓe kadi e fondateur on association ɗon. haray ɗen andi kadi fayda golle maɓɓe ɗen ko hakkunde jannugol e janngugol e waajagol. ɓen tori allah yo allah hulan ɗo wawnen sifa golle ko ɓe jokki kon. haray ɗe wiya ko saɗi maɓɓe ko tooli ko radio meɗen ɗo eɗe wowinande hito maɓɓe ga woni dumunde seeɗa woni e batte wakkilareji ɗin eɗen andi ɓe hikkoranin e cenɗe goo toon ko ɗum waɗi haray e ngalaɓe sañjude sowno kala. haray hande kadi ko enen e maɓɓe wondi ga hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli ko saɗi wonɓe heɗitade ɓen fof haray ɗen andintina hande kadi ko woni ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja Fatoumata ñippi wondude cheikh Mouhamadou Aliou Bari e cheikh Alpha Oumar Diallo e musidɗo moɗon Abdoullahi Ɓuriya. haray miɗe wiya ko saɗi moɗon ko tooli e ngala joktade junde nden ko ɗuuɗi. haray ɗe weltano allah taguɗe gon ha tawi enen e ɓeeɗo kadi hande yiitide ɗo yo allah moƴƴi gurdam meɗen dango moƴƴina battane on. haray ɗe wiya oustaz en ko saɗi maɓɓe ko tooli. haray watti micro nge sooke maɓɓe inchallah. jarama barakallahu fikum. allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuri moƴƴude fodana gongo dow kameji ɗon ɗon ala nangi laali men ko maka tawa laya men. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi muhdisi l akwani wal a'yani wa mubdi'u l arkani wal azman wa munshi'u l albabi wal abdani wa muntakhibu l ahbabi wal akhilla منور أسرار الأبرار بما أودعها من البراهين والعرفان ومقدر جنان الأشرار بما حرمهم من البصيرة والإيقان المعبر عن معرفته النطق واللسان الذي ينعم على من يشاء بنعمة الإيمان ويحرم من يشاء بعدله من اليقين والإذعان. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
والصلاة والسلام على نبي العدنان الذي بعث بالإيمان والقرآن ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا وتمت به نعمة الله على العباد فأكمل الله عز وجل عليه الدين وهدى بدعوته من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام والإيمان يتكفلان بالسعادة الدنيوية والأخروية ويتعهدان بالعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. فأهل الإيمان الصادق هم أرفع الناس في قلوب الناس في الدنيا، لهم من المحبة والتوقير والتعظيم والرفعة ما ليس للملوك ولا لأبناء الملوك، كما أن لهم حياة طيبة يأنسون بالله عز وجل يسعدون به ويجدون من روح الإيمان واليقين ما تتضاءل دونه شهوات الدنيا ومتاعها. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. كثرت في زماننا الشبهات والشهوات وآثر الناس إلا من رحم الله شهوات الدنيا على رضا رب الأرض والسماوات. وضعفت عند كثير من المنتسبين للشرع المتين الدوافع الإيمانية التي تجعل المؤمن يعتز بدينه ويحرص على يقينه. فما أهوجنا في هذا الظلم والظلام إلى معرفة معالم الثبات على الحق فيما أهل الحق. فأهل الحق هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدة التي مادت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال كذلك وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. بجول منين غوتوبه إمول دي جوغيتيبه no haala kan naatiraka aala nanirteeɗo ɗon ka woɗɗi e ka ɓatti kañum ma yaltinay ɓe haala kan ɗon naɓaka ka woɗɗi e ka ɓatti aray e kala heɗiiɗo yewtere nden ka wonɗen e yewtude ɗo ɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko adi kon on tigi weltanike on sabu miijitagol moɗon haa tawa o jiyaaɗo mo lo'uɗo ɗo mo muutaake e gandal wakkilaake e golle yo tawtindir e mooɗon ka wakkilaareeji mooɗon ton immagol ɗo yahawi ko ɗaɓɓere yahi tawa jaka ko ɗaɓɓugol no diina marsira eɗe sifa ɗen ɗon leyɗe ka leyɗe gemen ga e kala ka julɗo woni fii anndintingol mo ko ɗo diina meɗe wi assalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah ɓeydu barke e mooɗo yo Allah ɓeydu barke e ngurdam mooɗon ɗan yo Allah ɓeydu barke e jawdi mooɗon ndi yo Allah ɓeydu barke e golle mooɗon ɗen yo Allah har min ɓalli ɗin e yiite yo Allah taw ko aljanna o tagiɗen fii muɗum haray ɗon weltana moƴƴay ɗon du'ana moƴƴay ɗon tora yo ɓeydu laɓɓinangol Allah tawi ko ɗum ɗon timminta baraji ɗin. Tawi ɗum ɗon feccimo siɓɓe julɓe nene gootoɓe haray ɓawnde fuɗɗorɗen nde ɗo yewtere meɗen inde Allahu nden ɗaɓɓirgol mo yo wallu en e yo barkinan en yewtande nden ma windande nden ma hirande nden nde tawno ko kanko yurmede mum yaaji hewti piiji ɗin fab yurmede makko nden kadi duumi taƴata toriɗe moɗum haray ɗen yettamo ɓay ko kanko woni yettiniɗo eɗen andi yettore nden fof ko kanko woodani timmude tawde ko kanko hande de yettede go on ko kanko woodini ko alano ɗo nde tagore no nde fotata hari ala few o woodini nde kala gooto e ka woni hunde kande woni kanko woodini haray ko kanko sinci ɗeɗo tugale e ɗiɗo zamanuji ko kanko sinci ɗeɗo ɓerɗe e ɗiɗo ɓalli ko kanko woni suɓaade yiɓɓe e jaatigiiɓe ko huwondira yo Allah waɗe yiɓɓe makko jaatigiiɓe makko ko kanko norɗinta nderji ɗigguɓe ɓen nder maɓɓe on ɓernde maɓɓe nden e ko yowiti e muɗum sabu ko mari ton e hujjaaji e anndugol mo ko kanko uddinta niɗɗintina nder ɓerɗe pomɓe ɓen sabu harminangol ɓe giiɗe ɓernde e pellital haray oɗo yewtirteeɗo kala annduɗo mo ɗengal e haala
oɗo neminde hoore on mo muuyi e jeyaaɓe makko ɓe neema gomɗinal o harminani oɗo neema gomɗinal kala mo on muuyi harminangol sabu numɗugol makko oɗo ronka heɓude kañum pellital e ɗo worgol nde tawno kanko tigi o ɓanginani en ka Qur'an kala mo o faandani moƴƴere o fewnaymo o yaajina ɓernde nden tawa l'islam on kala kun o nani kala kun o yiita kun welamo hay gootum mettatamo e nder l'islam ko yo hare ko saɗi tooli o faaɗinana ɓernde so muuyi majjingol jiyaaɗo makko kala ko yi ka l'islam kala ko nani ka islam kala ko wifimo ka l'islam ta no mettamo no ñigdamo no luuɓamo no sattanimo waw ƴawowo ka kammu ma wiyen wano nagge ƴawnirte e ɗaggal haray noon mantore kisal woni e dow o annabajo yomo humondiri dambe muɗum ha e oɗo aaden wiyeteɗo Adnan haray oɗo annabajo noliraɗo gomɗinal e alqur'an o udditiri sabu ngal ɗo gomɗinal e ndeɗo qur'anare o udditi gite tawnoɗe wumi noppi tawnoɗe faaɗi ɓerɗe tawnoɗe fermike Allah timminiri sabu oɗo nulaɗo e ndeɗo alqur'anare nema makko e hoore jeyaɓe makko ɓen o timmini e hoore jeyaɓɓen diina kan o fewniri sabu noddandu nelaɗo kala mo Allah muy e laawol fewngol jomiraɗo yiyeten diina kan o timmini ka nema ko heɓoto coggu diina kon timmi hara ene on o welanama en oɗo l'islam ta en ɗaɓɓu diina go en heɓata diina welay ka Allah harana l'islam on ko ɗo woni ko welana en Allah yo o welu en jokken mo ha Allah weloye on weloɗen ko yoɓi e yoɓoy en kon ande l'islam e gomɗinal ɗiɗo ɗi no fawtani jebbilaniɗo ɗi gomɗini ɗi hooli iɗi fawtanimo malal adna e l'ahira ɗi dartanaymo kadi ɗi jogitantomo teddungal e ɓantal adna e l'ahira hara yimɓe gomɗinal goonguɓe ɓen ka gomɗinal muɗum yimɓe ɓen fof ko kamɓe to ɓuri towde e ɓerɗe yimɓe ɓen adna ɗo e hoore muɗum tawi ɓe hoolaɓe hutaka hiɓe mari yiɗede e teddinede e mawninede e townede ko tawata hay laamu honɗum de hewtata ɗon ɓiɓɓe mum hewtata ɗon sabu koye nder ɓerɗe woni wono woniriɓe mari gurdal laaɓuɗan sabu ittorgol Allah wula kamɓe Allah itta ɓe wula siɓe janngude Qur'an siɓe jantade e Allah siɓe du'ade siɓe miijitade ɗi taguji ko Allah tagi ko nonde waɗa ɓe itti wula few hay siko kamɓe tun ɓe malirte sabu Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol mo ittorgol mo wula ɓe heɓa gurdan gomɗinal ngal e pellital ngal sabu ko ɓe heɓi ɗum ɗon kon tigi tigi lo'a ɗaata yoosa kala tuuyooji adna e dakammiije muɗum gaanin ruhu iman e pellital ngal kala no meeɗuɗo c'est à dire kala mettiiɗo haqiiqa gomɗinal e pellital o annday son tigi anndi tun kadi o ñeɗay o yara ɗon e yeeso o yaray eɗen anndi noon ɗuuɗi e zamanu men ɗen ɗo jilɓayeeji ko jilɓata diina kan haa tigi tigi ndaaraka tawa est ce que ko l'islam on ni est ce que goɗɗum wawi jokkude ɗum ka jokkatande jilɓayeeji no ɗuuɗi faaleeji kadi ko wonki ɗaɓɓata kon tuuyooji aduna hannde weeɓitike yaltiti yimɓe ɓen ɓurni yimɓe ɗuuɗuɓe ɓurni sina on mo Allah yurmini ɓe ɓurni tuuyooji aduna ɗin ɓe ɓurni ɗum ɗon e hoore welaye jeyɗo leydi ndin e kammuli ɗin lo'ani yimɓe ɗuuɗuɓe dambitiiɓe ka l'islam lo'aniiɓe sariya Allah tiiɗuɗo on o sariya lo'aniiɓe ɗaataniiɓe hayfaniiɓe ko ɗum wiyete vitesiiji gomɗinal ngal waɗaydi ɗin haa gomɗinɗo tiiɗinora teddinora mantora diina mum ka rerɗa e pellital mum ngal ɗiɗo hannde ko ɗuuɗe majji lo'i ko ɗum waɗi alaa ɓurɗo en haton jinde fewndu ka l'islam e yimɓe mo wona e tooñeede ɗo niwre nden waali e hoore aduna on alaa ɓurɗo haton jinde meeɗen haa hewti anndugol ma alaa ko ɓurɗen haton jinde haa hewti anndugol indication ji maandeeji tabital ɗin e hoore goonga ko ɗum waɗata haa neɗɗo tabita e hoore goonga on sabu hannde tabitugol e hoore goonga welaafi hay si fuɗɗagol goonga gol mettaa fii nde tawno tabitugol e hoore goonga ko ɗum woni maandeeji yimɓe goonga ɓen yimɓe goonga ɓen ko kamɓe ɓuri mawnude yimɓe ɓen fof muññagol e hoore konnguɗi maɓɓe ɗin e findeeji maɓɓe ɗin ko ɓe wowlata kon c'est à dire ko ɓe jantoto Allah kon ko ɓe du'oto kon ko ɓe anndi kon sellugol ɗum e jokkondirgol ɗum haa hewta ka haani iwde ɗon
ɓe jogito ɗum ko ɓe fiɓi kon ka ɓerɗe andugol ɓe ɗum ko goonga e wurɗo ka nelaaɗo e wurɗo ka Allah haray ɗum ɗon no waɗi haa kala ko ɓe waɗa e hoore ɗum ɗon kala ko ɓe faɗi e hoore ɗum ɗon haray heɓe muññi ko ɗum waɗi nde Hiraklu landino Aba Sufyana bun Harb fiiɓe won diɓɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder dumunde no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ardiiɓe e nder muɗum beru on tam ɗon ko honno o yiiri est ce que goɗɗo no wallinde diina kan yalta e makka sabu o tikkal diina kan o tawi ellano e makka o tikki o sorti ɓaawo nde o naat toon oɗo hari nde ñande na o julɗo giriti o oye o wi ko noon iman si élément ji muɗum ɗin jillodiri e ɓernde nden kooloto iwata hande kadi jogodiray few ko ɗum waɗi neɗɗo on si tawi ko liima noon tigi tigi o faami o jogiti haray ɗen andi ɗum ɗo wata yaltude diina kan hande kadi nde tono haray o jogite goonga on o andi goonga on ko ɗum cheikh islam ibn Taymiyya rahimahullah ɓe maaki yimɓe sunna ɗen jokkuɓe hadiseje nelaaɗo selluɗe tabituɗe ɗen andaka hay gooto e gandu maɓɓe hay gooto e moƴƴuɗo hala ko simple e maɓɓe yiltitiiɗo haynde wootere konngol muɗum ngol e finde muɗum ndey nde tawno ɓeeɗo yimɓe ɓe fof kamɓe ɓuri mawde muñal e hoore finde maɓɓe nden e konnguɗi ɗi ɓe wowlata ɗin hay si ɓe jarriboraama nooneeji jarrabuye ɓe fitinaama nooneeji fitinaaji o wi kadi ko ɗum woni alhaali annabaaɓe ɓen e iwtirɓe ɓaawo annabaaɓe ɓen immorde e yawtunooɓe wona yimɓe ɓe suratu buruuji filli fi muɗum weteɓe ahlil ukhdud e ko nandirata e maɓɓe yimɓe kahf ko noon kadi ardiiɓe ɗeeɗo mofte immorde sahaabaaɓe taabiina e ko hina ɓen ɗon e almaamiiɓe haa imamu meɗen maliki tigi ɓe maaki rahimahullah wota gooto yelo wa'ude wa goɗɗo wota yiw goɗɗo faama yi'a e makko ko moƴƴo yeloɗaa wa'ude no o wayi noon sina saanga o jarribaaka diina ɗo ɓe maaki la tahbitu ahadan lam yusibhu fi hada al amri bala tawi jarrabuye heɓaali neɗɗo e ko o jokki kon e diina ella hum ɗo heɓaali mo fii hoy koye fof aduna koye faalaa koye fayda no marsude haray wohita yelo dey wa'ude no o wayi noon sabu aray o anndaaki taho ko ɗum woni aray o jarriɓe o ndarndaaka taho anndaa siko kelɗuɗe simo kelɗaa sina neɗɗo ndarndaa anndataake ko honno o fotata haɗon siɓe julɓe nene gootooɓe imam maliki ɓe maaki allah jarribi ke jiyaaɓe mum gomɗinɓe ɓen kala jiyaaɗo gomɗinɗo mo allah jarribi o muññi allah ɓantaymo darajaaji ɗin qur'ana on no seeditii ɗum ɗo alif lam mim ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun haa ka aya on aaɗoy ɗon heɗen anndi ɗum ɗon anndugol ko hombo goongi ko hombo woni wadde ko hina goonga ma wowla ko hina goonga na noon woniri ko saanga ndarndagol ngol ari joomiraaɗo holli ardiiɓe ɓen e kaaɗo diina wallika tambiika noddanika ñiiɓe e makka haray no woodi no ɓe wayi honno yahduna bi amrina lamma sabaru ko saanga neɗɗo muññi anndaama noon hiɗa muññi o saanga jarrabuyeeji ɗin ari a waawi muññagol o si tawi aayeje ɗen no henan ma wa kanu bi ayatina yuqinun aayeje ɗen henaniima o si a janngiiɗe janngaaɗe anndaade on say noon ɗe heɗane jogitoɗaa on say ko ɓuri ɗuuɗude kon ko ɓooyaɗaa tampineede ɗon jarribeede ɗon soñjagol ɗon haɗataa jogitoɗaade ko annoon anndi ko goonga on ni ko ɗum ɗo luttidata e muɗum joomiraaɗo ɓanginani e sortul asri kadi sifa ɗum ɗon ko ɗum waɗi ɓe ni so tawi ko yimɓe mbeleeɗe ɓe muññe konngol mum ma e finde mum haɗa goonga hum seeɗa hum woni ndeer toon haray hena fof mum woni fenaande sina ɗum haray ɓe wawata haɗa jogitaade fedde jannde o jogitiinde huunde tami e mayre soñja wakkili ɗon haray ɓe reeni toon goonga hum seeɗa hay so tawi noon buy e mum ko fenaande haray no woodi ko woni toon goonga hum seeɗa wono ardi noon ka naqdul mantiq e ka majmuul fatawa cheikhul islam ibn Taymiyya haray ko ɗum waɗi mo siɓɓe julɓe nene gootooɓe ka raɓɓinɗingol tabitugol e ñiiɓugol wonande yimɓe hadise ɓe yimɓe sunna ɓen no duubuli kala neɗɗo haala ma neɗɗo philosophie ma ko nande mum ko tabitata e ko jokki kon e muɗum fitinaaji weeɓitantooɗi julɗo e ɗi zamanuuji yawtuɗi e fewndiiɗi ino ɗuuɗi kadi ko nooneeji buyi fitnaaji go'o ko fitnaaji tuuyooji ɗin fitnaaji wonde gorko wonde debbo gorko no heɓa fitna e rewɓe
rewɓe no heɓe fitna e worɓe eɗen anndi no woodi rewɓe boyi joomiraaɗo jarriborta okkugol ɗum gorko mo ɗuuɗa teddinde hittinde ko ɓe faami kon si ɓe jogitike diina tawa on ɗon kañum hittina fii diina on wonde tuuyuuji maɓɓe ɗe ɓe faalitinoo yo iw ɗi ronka iwde wonde tuuyuuji maɓɓe nde ɓe faaltinoo ɓe hennda wano dépense ji wano walliteede ne'ugol ɓikkoy ko rantatama ɓe ronka henndaade wante ɗo fof ko ka shahwat ɓe ronka henndaade si ɓe wattanaali yiila ɓe wallina jooni ko diina kam wi'i kon ɓe jokka ko luwaaji bani adama en moƴƴini kon gorko kadi mo waawi yiɗeɓe diina jogitoo diina heɓ o jarribore sonnaajo taw ittata tuuyuuji makko ɗi wonde ara ɗi hettataako ma ɗum hay si ɗi hettaade kanji ɗin ɗon tawa mo faalaa goɗɗi goo ko hinaa on ɗon ma o ko wallitoomo e alhaaliiji kala ko wiyti on affaire ɗon taw o maraa ɗum ɗon e sonnaajo on wonde o leyley taw faalee ɗaɓɓugol goɗɗum goo ɓeyda siko jarrabuyeeji ari ɓeydoo on mo arɗo ɓura ooɗaa kamɓe ɗe ɓena njaatige hoore makko to de ɓe ɓeyda lorrugol mo wonde ko jilɓayeeji neɗɗo heɓata ka diina kan kaanine hollee ɗum ɗo e ɗum ɗo ton yetta no wiiri ni no warri ni no ƴawri ɗo no joldi ɗo ma groupe uji heɓoo ka diina on tigi ara annda ko honɗum woni goonga ko honɗum woni fenaande wonde o ɓillo o ronka jawdi fitna jawdi angal heɓugol ndi ko fitna heɓugol ndi ko fitna ko ɗum yimɓe boyi sikkay ɓilliɓe ɓen no sikka ko so a heɓii jawdi jogitoɗaa diina marɓe jawdi ɓen no anndi kañum a ko jawdi nin kali ɓe haɗi ɓe jogitoo diina ko ɗum seede ko fitna heɓugol wo angal heɓugol wo haray ko darndagol ma ko noon kadi lollugol bani adama so cippiraama lawnu fof faalaakamo waɗantaamo teddinaamo yiɗaamo landataako hay pus o cippiri ɗon haa o tabitii ɗon o wakkilete ɗon haa ñannde goo tawaama ene ele ko goonga o jokki o goonginaama o nunnanaama giiraama ɓaawo makko ɗum ɗon kadi ko fitna tinda fitna on fewndo o añaa e fitna on saangade o jokka giiraa ɓaawo makko ko weeɓitanto kon hannde kadi julɗo ko fewndi hannde weeɓitanagol julɓe ɓornitiiɓe diina kan e ɗi zamanuuji ɗi tawata ko tawa riitu fooli e hoore muɗum sariya Allah on pottinaama ka junngo haaɗi si a wi'iɗa wolde fii makko ma hollugol ko labaa kon ko moƴƴi kon ko nunɗi kon koynaa kanko kon ko haa honto mari lorra e nambara e tooña e ƴaggitugol haray on say ko kaso ngon woni werde ma ko nangeede ko surveyeede ndaare kala ka yaaruɗaa wonde filmeɗaa waɗeɗaa photo ji lollineɗaa saakite awan ko a hulɓiniiɗo ko ni waaɗaa wonde letteɗaa wonde fenneɗaa wonde kambiraneɗaa hay wareede e koynaa ɗum ɗo immorde moyen ji ɗi tooñooɓe jogii ko sakkora laawol jeyɗo tagoreeji ɗin on musidɓe julɓe nene gootoɓe ɗiɗo fof ko fitinaaji o laaɓan on poyi ɗiɗo fof ko fitinaaji haray ko ɗum waɗi e inchallah subahanahu wa taala yewtere meɗen nden ɗoɗe ko ndaarugol seyeey seeɗa ko ñawndata e ɗiɗo fitnande tawno ala kulli haalni kalama koɓɓen jantike moyen ji aalaaji tabitirɗe e hoore goonga on fayda ɗi fof majji kalama koɓɓen jantike no tawa e majji go'o faalaaɗo tabitugol e goonga siko sonnaajo siko duhiiɗo siko paykol siko mawɗo annduɗo goonga on faalaaɗo jokkude goonga on faalaaɗo ñiiɓude e goonga on ko adotoo waɗude ko taskagol nde ɓuraana waɗa e ngur'aana njaatigi makko famin awamili sabati ala alhaqqi tadabburu alqur'ani wa mudarasatuhu wal amalu bihi kama qala taala wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila فمن أعظم أسباب الثبات الاعتصام بالقرآن أي قراءته وحفظه ومدارسته والقيام به بالليل والعمل به بالنهار وإنما كان القرآن من أعظم وسائل الثبات لأمور سيجول أنا قلت تجردو تجتينو نو ala wallitoreteɗon fiya ñiiɓu tabita hoore goonga ala arano on julɗo on ɗaɓɓata ko ndaara ɗaɓɓata ko heɗoo ɗaɓɓata ko weltora ko taskoto terto Qur'an hande noon iɗen jarri bora ɗi aalaaji wallitotoɗi ɗo moƴƴere kañum tigi télé e téléphone e ko nanitata e ɗiɗo
eɗen jarri boraɗi ɗo goɗɗo peɗoto ɗum ɗo ñallal ngal foppo yurno ɗum ɗo ñallal ngal foppara aya ɓurana hay goto tawaka taskagolle nde e ɓuranare ko ɗum wiyete darugol aya ndara si faamimo ndara koko aya wi ndara si hippi gollitirgol ɗo no sakkima gollitirgol ma aya on janna o aya janngamo jannamo gollitiramo ɗum no tawa ko tabintinta neɗɗo alqouran hande jomra subahana taala ko ɗum ɓanginanen e mayre tigui suratul furqan o wi ɓen yedduɓe Allah ɓe wi'i hanno ɓurana jipponde wotere ko woɓɓe faalete ko hay siko paykum ɓe naade duɗal hay si ɓe yahi fiinagol siko sago maɓɓe ko ñande wotere fiinto diina ka fop ɓe wawa tawhidi ɓe wawa usulu ɓe wawa fiqhu ɓe wawa balaga ɓe wawa kala sira piiji ɗi fop ñande wot tajwid fop ɗum gasata seede mum jomiraɗo wi nde qur'ana nde addi ɗo kanko ko seeɗa nde e gollitirte ko ya ayaje ɗiɗi ayaje tati sahaba en feƴƴatano ayaje 10 ɓe faamal ko nder toon fiyo karfe ɗen tabitu ka fondo maɗa kalimaji ɗin tabita ka fondo maɗa firoji ɗin tabita ka fondo maɗa mana majji tabita ka fondo maɗa on tuma hewtawi rewrinirgol qur'ana on ka janngin siɗa janngude hay paywonde wattugol nde kadi yeeso iwrinande ɓaawo iwra ɓaawo mayre yahon kande wi'i kayre yo yahu ton kayre nde wonane yeeso iwra ɓaawo iwtira ɓaawo mayre ko fiyon ɗum qur'ana wonani ko ɓuri mawde sababuji awa honno wiiɗen jogitagol qur'ana afwan jogitagol qur'an ko sababe jano ɓurɗo mawnude e sababuji fi tabital ko si en wi noon jogitagol qur'ana ko hondu na soodugol nde wallinaka suudu wona sarsugol nde téléphone jogo téléphone on wattal kuru wona no few ko ɗengal mangal ta wowlay par ce que qira'a ko janngugol wona miijagol sa fonti a ndaari gite maɗen haɗa ɗo rewde Allah goy ka ndaaruɗa ɗon kono si ɗengal ngal wowlaali haray ala janngude be ɗengal ngal memmino har feere nden sona qira'a ko ɗum waɗi sinalaɗa toŋana janngugol jibril no fiinudema la tuharrik lisanaka la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi la tuharrik bihi lisanaka la budna min harakati lisan suwana qira'a ɓaawo ɗum hunjagol nde foti ko hunjagol nde fi zahri sadr ko ɗum woni ko ɓernde foti ko hunjagol nde mana andugol mana mayre andugol firo mayre on halaka fontuɗa o anday ko ɗum ɗo woni ɗo ɗen e hunjagol ko ɗin ɗon ɗi ko hunjagol bindi e hunjagol ɓernde janngande jannande hara waynodiraali e janngugol qur'ana a waynodiraali e jannugol qur'ana daroraande jemma kadi jemma immoɗa naafiraande hay siko suratol gotol wawɗa fillinɗa ha wawa goɗɗi gollirande ñalorma kande wiya hippugita toon hippa kande wita mema ko harmi toon hara memali gollirande ñalorma ko maaki ko qur'ana kalmo koɓɓe ma kaden ko qur'ana woniri ko ɓuri mawnude e wasi e moyen ji tabitirɗi e hoore goonga on ko ɗi piiji aroji ɗo fihum ara noon kum qur'ana no mofti rerɗingol أي أنه يشتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد داري آية قوت رقيد دا جامل هذا مفتي دي دو نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم يتجياب أمبن منكم من ونيا فتو دو يرمتي دو سيو جياب ألا بن فو تنجينو كورتي بوني ويو تنجينو كوبويلي ويو تنجينو هيتا وتاجو jomiraɗo kanko woni yafotoɗo yurmeteɗo kono jomiraɗo ɗon attention wa anna azabi huwa al azabu l alim lette hande ngo lette musuɗe de no hulɓini fiyo hulu fiyo aanu fiyo maapo heɓoyoɓe aljanna ɗen kano fi duniya musfiqin tawi ɓe aani fi ahlihim musfiqin ka ɓeygol maɓɓe ɓe anani wonkiji maɓɓe ɗin hiɓe anani ɓeyguli maɓɓe ɗin hiɓe anani ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hiɓe anani moodi maɓɓe hiɓe anani maɓɓe kano musfiqin neɗɗo yo taw himo aanidi e nge yiite Allah nge o nani fii muɗum himo aanidi en leɗɗe ɗaɓru koko nani fii muɗum himo aani so heɓay o aljanna e mbelenduru ko woola fii muɗum mais hina o taƴino noon dey anni anal gafuru rahim hina yo taƴo noon dey fii o aani ko yo aanu ande tañƴiniiɗo wona yo aanu ande taƴiiɗo ɗimmum ɗum
الثاني أن سماع القرآن يزيد الإيمان dengan heɗagol nde Qur'an ma haɗa ko heɗagol fii faamugol fii gollitirgol ɓeyda l'imane ɗum sarsira l'imane goɗɗo wano kuuran sarsirta tali fof tabaraka wa taala ɓanginan en ka Qur'an wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana yomiraɗi fa amma alladhina amanu wa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun enesi simore jippike mais naafiki ɓen wiyay ɓe ka sowin singol ɗimme mo ene hannde o darsu janngaɗo hannde o karamokojo ɗo ko waaji ko hannde o hutuba ɗo hannde nde yewtere ɗo ske nde ɓeydima goɗɗum tawi on tigi no gomɗini so fonto janngi Qur'ana o siko goɗɗo fonti janngi o heeɗi o si tawi o dartan goɗɗo o si goɗɗo dartimmo o imanu makko on ɓeydoto tawa himo wewliri ko faami ko faamano ande o andi ko andano konko andi ko andano ko ɓeyditike ko marno kon ko anduno ko seede iman ɓeydike tabaraka wa taala hollen gonɗinɓe ɓen tigi si inde Allah jantama ala ka inde Allah jantete hawte nder Qur'anare Allah nden ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay si janngama e dow maɓɓe ɗe ayeji alqur'an iman maɓɓe on ɓeydoto e kadi ɓe hoolora jawdi maɓɓe ndin ɓe hoolora sabuuji maɓɓe ɗin ɓe hoolora hay hunde si wona allahu taguɗo ɓe tammum ɗum Qur'ana ñawnday ñabbeeli jilɓayeeji e tuuyooji ɗin Qur'ana ko cellal c'est à dire si haalaaji ɗuuɗi si feddeeji ɗuuɗi si ideeji ɗuuɗi si lancuru ɗuuɗi yiltito ka alqur'an ndaara karamokooɓe holniiɓe ɓen ko firi aayeeje ɗen kon hara heɓi ko jokka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakanno en fitnaaji lurre yeddondire jilɓayeeji aduna weeɓitoyagol ɓe maakani en ɗum kono ɓe maakani en lekkikin ko Qur'anare Allah nden e sunna nelaaɗo en no sahaba en faamirno no fa aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin kala ka yiɗa lurre waɗi soñja waɗi kuntoy ƴawriɗo joldi haala ɗuuɗi mi anndano mi gerdata oye annduno gerdata kala wurɗo e mon ko juuti no gurdanɗan juuti yo kala zamanu mo tawa o yiye ɗon ella tawti ellaji woodno ɗin tawa on ella ɗon hari ala ellaji arani ɗi ko ɗum waɗi ɓe wii qur'ana on ko addiri wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu zalimina illa khasara e suratul isra koyen anndu ko jippi kon ka qur'ana ɗo no e nder muɗum cellal ngal no ton ko jippi e qur'ana kon ko ñawnata goɗɗum ko subhatuji ɗin goɗɗum ko sahwatuji ɗin yurmegol gomɗinɓe ɓen no e nder ko jippi kono sa tooñiri hoore ma keeferago ma shirku ma bid'a ma faamuji ɓoyliɗi ko qur'ana ƴaɓortoɗa ɗo ha ɓeyda perdude par ce que sa faami ko na ko nde addi kon an e mayre on beccima déjà nde yaari yeeso a yaari ɓa on luutodiri on andi no ɗuɗɗinirɗa jumpugol nder to wo ko noon tana on ɓeydorta si ɓernde noon hisi si ɓernde selli e ñabbeeli tuuyooji ɗin e ñabbeeli jilɓayeeji ɗin nden ɓernde ɗon heɓay doole dartagol fitnaaji ɗin ɓuri ɓerɗe hedditiiɗen nde waawata bitude e hoore goonga on ko ɗum ɓurɗande jonnude fort doole fii dartagol fii cippirgol e fitnaaji ɗin nde waawata bitugol e hoore goonga on nayi on qur'ana no mofti qissaaji yimɓe feƴƴunooɓe cippirooji feƴƴunooɗi anndeeji feƴƴunooɗi ko hon toɓɓen feƴƴunooɓe rewnoo si a rewtorii ɗin fii a jippinɗe e hoore ma wo a wasi ko e hoore maaɗa ɗin ɗon tindinte ballal Allah ngal no ara ɓuttinan golma ngol no ara battane bonɗo on no jokki bomɓe ɓen kono ko si a hawjaali joomiraaɗo subahana taala wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'idatun wa dhikra lilmu'minin meɗen gisoyerma habaruji nulaaɗo kala ko honno kanko yimɓe makko ɓen ɓe feƴƴiri bani adama ko lo'uɗum
bani adama ɓe lo'aɓen no yiɗi kadi goɗɗo go'on wa'uɗo no ɓe wa'i ko ɓe siiwa hara on tigi adike ɓe yihay ka du'a en wiyay allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima ɗum holla annabi ibrahima no ɓuri no laaɗo kono noon hollay annabi ibrahima no adino laaɗo annabi ibrahima ɓurane laaɗo yiɗede ka allah kono noon annabi ibrahima no adino laaɗo yiɗede ka allah par ce que kanko adane leede joni noon ay giggol annabi ibrahima ngol allah yiɗimo ngol ko khalil giggol ngol allah yiɗine laaɗon sallallahu alih wa sallam ko khalil enen tigi en irta tun kama sallayta awa ɗo kadi nelaaɗo e wakkilare ñiɓugol e tabitugol jomiraɗo yimɓe ɗen holludema immoɓe ma adiɓe jokkugol koko jokkuɗa ɗo hino koɓe heɓuno kon fiya an kadi a heɓu ka ndaara jembi ngolngol mettata hay gooto min anba'i rusuli ma no sabbitu bihi fu'adaka ko ɗum waɗi a ndaarugol an kadi adiɗoma e golle e ko honɗum heɓimo e ɓa heɓimo ko honno o gerɗiri ay ɗum ɗon nawa e ko wallitotoma no tabitira e kaaɗo diina jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi goonga on ari e maɗa waaju ngun ari e maɗa andintingol ngol ari e maɗa kono noon wona an tum nelaɗo dey ɗum ɗo ko wonande gonɗimɓe ɓen fab e suratu hud no tawa e aalaji tabintinayi ɗi gomɗinɗo e hoore goonga ronkugol dartagol mo ko yamirte kon c'est à dire jebbilagol mo ɗofto ittira ɓaawo ko allah noddata mo mum ko yaayollejinaman waɗe hunde kaari wawasi ko wiya ko an yo boubacar ma abdoullahi ma ousmane wa aishatu ma mariama ko an wiya goto kala emen yiya ya ayyuha ko an tigi tigi ti sappa ko noon kadi sinelaɗo noddi julɓen ko onon yo julɓe ko onon yo gonɗinɓe ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala ɓanginanen ka qur'an law annahum hara ɓe julɓe fa'alu gollirino ma yu'aduna bihi ko ɓe wona waajorede kon lakana hayran lahum ɗum wonayno moƴƴere maɓɓe wa shadda tasbita o yii ko ɗum ɓurayno tiiɗinalngol ɓe ko ɗum ɓurayno tiiɗinalngol ɓe tabital ngal ha julɗo sa sali ke an tigi ko yamira kon si goɗɗo soowintinima ko ɗon ɓurata sala pottitade si tawi hari lawtode a nootake a yelɗa a kelɗa a wakkilaki e muɗum ina noon fi saabi aduna weeɓitiɗo ma ɗum doole dartiɗe ma ɗum ɗon kam pottitagol ngol an haray sattanama mais si tawi hari ko a neɗɗo jaɓowo ko waajaɗa waaju mawɗo on joomiraɗo yeedike yaade laɓɓuwa maw'ida qur'ana ko maw'ida ko ɗum waɗi wiɗen waaju ɓurɗo mawnude on ɓurɗo goongude on ko alqur'an si a janngi nden ɗon a golliri a waaway tabitude nootagol yamirore allah subahanahu wa ta'ala nden haɗito e ko allah o haɗi kon dolninayi ɓernde gomɗinɗo waawinamo tabitugol e hoore goonga on tawa ko ɗon o ɓuri wawde tabitugol e hoore goonga on ko ɗon o ɓuri heewde jogitagol goonga on haa o maaya kala ɗoftareeji ɗiɗi yoton kala ka yamiraɗa jaɓuɗa kat foti ko dewal ɓernde foti ko dewal ɗenngal foti ko dewal tere heddiɗen kala dewal ngal yamiraɗa sennduɗa waɓutumaɗa on waɗanɗa dewal kala ka ngal wi'a ɗon ya anndu no waywa ñaamugol koko nduɓandu on nde ñaamata ɗum ɗo furuwi on no mari ko golloyta ɗum ɗo mbiyan yareteɗan ɗum ɗo no ɗiɗo piiji yahirta ka ɓanndu sansa kiɗɗum ɗum ka ɓanndu wonta kesum ƴiiƴanɗam wonta kesan dolna yeɗɗa ɗoftareji nin ko ni sendira fii ko dolnira ruuhu on fii ko dolnira honno ɓernde nden nde heɓa doole ko ɗum nde ñaamata ko ɗum nde yarata ko ɗum nde ñawdorta ɗi ɗoftareji wono woniri noon ɗi yeddugol allah ngol salagol ko yamira ma waɗugol ko haɗa wono woniri noon ɗum ɗon kadi ko poson wonande ɓernde nden waray ɓernde lo'inay ɓernde wa saanga ɓanndu ñaami poson ma ko nanitata e muɗum tooke ko ɗum waɗi no jiyaaɗo ɓornitori yamiroreji allah ɗin fof o haɗiti ko allah o haɗima kon on jiyaaɗo laatoto ko kanko ɓuri dolnude ko kanko ɓuri waawude dartagol fitnaaji ɗin
jihaado no weltindori wo e jokkugol sharia ko Allah sar'inanimo kon o waɗi e ɗiɗi siinugol yamirooje Allah ɗen o laatoto ko lowɗo yeeso fitnaaji foti ko jilɓaye foti ko tuuyo si jilɓaye ari e makko foolaymo si tuuyo ngon kadi ari e makko foola ko ɗon jawdi harmunde si ari o ƴettay si tuuyo ko ɗon renndete ko harmi ari o ƴettay o fenete si yaltiti o fenay ko waɗi noon ko neɗɗo lowɗo yeeso ɗi fitnaaji kala adorɗo dariiɗo ɗo adi waɗi sababuuji fitna ɗin ka wonki makko ɗum woni go'o o daɗata fitnaaji ɗin ka sakkitoode haysi ko majjuɗo ko ɗum gooto e yimooɓe o wi'i ra'aytu dunuba tumitu quluba wa qad yurisu dulla idmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khayrun li nafsika isyanuha ɗo ko goonga makko on siɓɓe julɓe gomɗimɓe ra'aytu dunuba tumitu quluba wa qad yurisu dulla idmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khayrun li nafsika isyanuha min de mi yii dunubuuji ɗin waray ɓerɗe ɗen no ronina kadi jaasere si on tigi mandili yeddugol ngol c'est à dire a wowti yeddugol ngol ha yeddugol Allah kiidi e ma kiidi ko ɗum woni mandili tertagol junubi ɗin ko ɗum woni gurdam ɓerɗe ɗen no moƴƴani wonki maɗa kin salagol yeddugol Allah ngol ko ɗum woni faggitagol junubu ɗum no tawa e moyen ji wallitorɗi fii tabitugol ka diina tabitugol ka goonga ɗuɗɗingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah on holi Musa e Harun azza wa jal ka Firawna ɓurɗo bonde on e kala bonɗo ƴetta e jikkuji oɗo seeɗa o wasinoɓe kanko Allah o wasiɓe jiyat makko ɗo ɗiɗo moƴƴuɓe oyi wala tan ya fi dicri wota on waɗa e ɗiɗi dey wota on weltido dey wota on lo'oy dey e jantagol lam konko Allah yamiri ɗon annabi Musa e Harun Allah azza wa jalla yamiri ɗum gonɗiɓe ɓen sangade ɓe fottata ɓe yedduɓe ko ɗum waɗi wonɗo e ɗen leyɗe en o duwaday ɗuɗɗingol jantagol inde Allahu azza wa jalla ndaareɗo ay ɓurano ya ayyuhalladina amanu ida laqitum fi'atan fasbutu wadkurullaha kathira la'allakum tuflihun ɗuɗɗingol jantagol dolninay ɓernde dolninay ɓanndu kadi ko ɗum waɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɓe janni fatimata geɗal maɓɓe on e aliyan esraɓe maɓɓe radiallahu ta'ala anhuma ɓe janninelaaɗo janniɓe ɗiɗo yoɓe subbun hinan Allah jemmare kala si ɓe hewti ka danki kaɓe waalotoɗon ɗo yoɓe waalo yoɓe subbun hin laabi 53 subhanallah yoɓe yettu Allah laabi 53 alhamdulillah yoɓe habbiran Allah 53 allahu akbar kon ɗum wanno nelaaɗo janni ɗum ɗo Fatima e Ali radiallahu anhuma ko nde Fatima landino nelaaɗo golloowo nelaaɗo wallino heɓa golloowo Fatima wulliti e nelaaɗo ko woni kon e woggondirde sattene nde woni e heɓude nden e modde ko duufugol ko duufete e yangi e golle nelaaɗo hollimo ko waɗa o hilno awa o terto ɗen wullitale ko ɗum waɗi nelaaɗo ɓay janniɓe haa o gayni kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o maaki innahu khayrun lakuma min khadimin muttafaqun alayhi ɓay wiwgol mon ɗo subhanallah laaɓi 53 alhamdulillah 53 Allah akbar 53 ɗum no ɓuri golloowo ɗum ɓuri o moƴƴande di golloowo ko ɗum waɗi karmakoɓe goo wi'i inna man dawama ala dhalika wajada quwwatan fi badanihi tughnihi an khadimin ɓe wi'i sa duumike dow jantagol inde Allah ndeyɗa waalowo ndeyɗa waalo koko nelaaɗo janni ɗo a heɓay doole ka ɓanndu maɗa yonanayɗema ɗaɓɓugol golloowo ko ɗum waɗi wi'en jantagol inde Allah azza wa jal fii cippirgol e ɗiɗo fitnaaji e ɗiɗo jarrabuyeeji e fottugol e ɓeeɗo ayɓe no waɗɗi kala jokkuɗo goonga
no tawa e aalaji wallitorɗi fi jokkugol tabitugol e hoore goonga on ɗaɓɓitugol laawol ɗaɓɓitugol bolol ɗaɓɓitugol liiñ ɗi salafu salihina e wonno e mum ɗi radiyallahu anhum ɓe nganndi cheikh islam taymiya o maaka ni nan ko fuɗɗotoɗen darso bi anna ahla sunna wal jamaa adamu nnas sabran ala aqwalihum ataqadatihim yimɓe sunna ɓen jogitiiɓe jama mo sahaba e wonno e mum on yimɓe ɓen fof ko ɓeeɗo ɓuri muññagol tabita e hoore konnguɗi ɗiɓe henndi e juuɗe ɓeeɗo sahabaɓe yo wowle ɓe wowli findeji ɗiɓe henndi e juuɗe ɓeeɗo sahabaɓe ɓe fiɓi kala ko hewtiɓe hannde kadi e jarrabuye haray ko ɓe pere tabitugol e hoore ɗiɗo woneɓe tawi mi yamakiri yimɓe biɗa ɓen yimɓe ɓen fof ko ɓe ɓuri sikkitaade ko jokki kon ko ɓe ɓuri kadi ittaare ka nder ɓernde sabu ko ɓe jokki kon ko ɗum abou hamidou al-ghazali rahimahullah o maaki aktharu nnasi shakkan inda al maut ahlul kalam yimɓe ɓen fof ko ɓuri sikkitaade ko ɓuri waɗude e ɗiɗi taw ko komi jokkisi ko goonga e sona nde hino maaya ko yimɓe accituɓe ɓen ko nulaaɗo e sahaba en addi kon ɗaɓɓi ko jokka ɗaɓɓi ko wowla cheikh islam tamiya o maaki dendaningal yaltuɓe yani wa tajidu ammatan wa ulai l kharijin an manhaji salaf min al mutakallimati wal mutasawwifati ya'tadifu bi dalik ɓe yaltuɓe laawol ɓe yaltuɓe bolol ɓe yaltuɓe liiñ ɗi salafu salihina e wonno e mum ɗin ɗaɓɓi haalaji welɗi labaaɗi yuɓɓiiɗi ko jokka ma ɓorni dolokaji ɗi leeɓe ma hoolori ko hoyɗete e wahayuji jippotoɗi ɓaawde nelaaɗo feƴƴini diina kan timmel yewma akmaltu lakum dinakum tim ari ɓe ari nelaaɗo yalti ka kaburu muɗum jonnoyiɓe ko jokke harana ko woni ka qur'ana e ka sunna ko sahaba e wuuri e mum hama e mum taabiina e taabiina en men ɓe yimɓe ɓe fof ko ɓuri sikkitaade ko jokki kon ka haqiqa ko ɓeeɗo kono noon ko sangande hiɓe maaya maaɗo ɓe mayde seeɗa o addi misal o wi aboul hasana al ash'ari rahimahullah iɗen anndi aboul hasan al ash'ari ko mawni koye mazhab wiyete ɗon al i'tizal mazhab mu'tazila on duuɓi capannaymo e makko duuɓi capannaymo cippirande mo yeddondiri e hoore makko mais o yiltitoyi on mazhab o laɓɓini poye wonde mazhabu mu'tazila on ko mazhabu majjereejo o dartiiɓe kadi hattirde e dartande so ndaari mawaqifu imaniya sen goɗerol temeɗɗi capantati e karmakoɓe jini ɗen goo e kendeɓe no wiye cheikh ahmad fourayd no windi on taway ko ni ɓe ɓanginiri e ton abou hamidou ghazali o tigi kanko e ƴoyre makko fantunde nden yani mo ƴoƴuno marno haqqille feƴƴitude e wakkilagol makko dewe e anndugol mo haala e philosophie e jokkugol mo laawol ruuɗagol e sport wonki yiltito haa e suufiyankaaku o yaano haa o weemi few o jiɓii few o aani few o yilti o jokki laawol huncooɓe wiyoɓe mi huncanaama ɓe o yeydan seeɗa o yilti o jokki laawol yimɓe hadise ɓen ɓaawa jokki yimɓe hadise ɓen o sakkitode ngurdam makko o walli fii deftere nde anndude nde wiyeteende iljamul awami an ilmi l kalami ndaarɗo nden ɗon deftere wo o annday karamokoojo mawɗo e karamokoyaagal ganndo moolanaaɗo so wallini manhaj madhab faamu salafu salihina en on ko sakkitorta ko weemere ko ɓooy faawude o sakkitorta ko anndugol dow o faaway woni so faala hettude laawol ngol o ɗaɓɓitay haa o yiida e ahlul hadis ahlu sunna wal jamaa o jokka laawol maɓɓe ngol ko ɗum waɗi oɗo imam Ghazali harayɗe nganndi ko ni alhaali makko on sakkitori ko ɗon kadi abou abdullah mouhammad bin umar razi mo yewte deftere makko goonde o walli fii nde wiye aqsamul lazzat deftere nden ko no wiyete o wi mi taskike laawi ahlul kalam mi taskike programme uji alfalsafa filo yimɓe philosophe ɓen kono mi tawi
ɗi ittata ɗon ka ɗi ñawndata nawnaare ndi ɗum ɗintinta ɗon ɗaa ɗo o maaki mi yi'aali ko ɓuri ɓattade laawi ɗin fof hannduɗi ɓattagol tabintina e goonga naada laawi naɓayɗi kal janna raɓɓiɗuɗi ɗon mi yi'aali sifa laawol alqur'ana ngol yaani alsunna wal jamaa ngol jokkingol o maaki janngii ka ayeje tabintingol arrahmanu ala al arshi stawa janngii ka ayeje tabintingol ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u allahu yurmeteeɗo on ka dow arsi makko o fotondiri no ƴawa ka allah tawoyamo ton konnguɗi moƴƴi ɗin golle moƴƴe ɗen ƴaway ƴawnora ɗin ɗon ma ƴawana e hoore mo wano ɗin ɗon ƴawirta noon o maaki janngii ka riwugol laysa ka mislihi chey fusu awa allah wala yuhituna bihi ilma ɓe huuɓita ganndal allah ngal ma ganndal maɓɓe huuɓita allah inɗe makko ɗen e sifaaji makko ɗin fof ɗe huuɓita hal ta'lamu lahu samiya est ce que ɗa andanimo tokorawo on tuma o maaki man jarraba misla tajribati arafa misla marifati oma kala jarri borɗo kala ndarndorɗo kala examinirɗo wano min mi examiniri noon wano min ndaariri noon o anndirayno mi anndiri noon ko ɗum on so o yimayno moƴƴa nihayata iqdami l uquli iqalu wa aktharu sa'i l alamina dolalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa galu o yi hattore ka hattata ɗon kala ardinɗo haqqille dow ƴi'e sariya on kala yiwɗo haqqille mum ɗen no ɓuri aayeje ɗen e hadisaji ɗin haray ko aayeje ɗen e hadisaji ɗin landotomo na kanko landoto aayeje ɗen e hadisaji ɗin ko sakkitorta ko saanagol ko fiɓagol ko haɓɓagol taw feƴƴirta hay nokku o wi noon ko ɓuri ɗuuɗde e yangi aduna on ko majjere o wi ruhuuji meɗen ɗin ka nder ɓalli iɗi wulɗa ɗi woni e wula iɗi wulɗa o wi aduna men on ko heɓuɗen e makko ko lorra e tampere e leste o maaki en nafitoraali e wiƴƴitale men ɗen gurdam men e juutude en nafitoraali si wona moɓugol ɓe wi'i wi'ama eyno ɗo imam alharamain imam alharamain aljuwayni oɗo eɗen anndi haa ka won ɗo hannde fayda usulul fiqh ko defte makko ɗe mbiɗete jangeede kono ko min ahli el kalami el kabir mo mawnuno yimɓe ahlul kalami ɓen o tertino laawol ngol o jogitingol o considiringol o suɓi madhabu salaf haa o wattude ya ashabana la tastaghilu bil kalami falaw anni araftu anna al kalama yablughu bi ila ma balagha mastasghaltu bihi amaake he kono e yimɓe ɓe mi wondi taw on sokolire ilmul kalam simiɗa annduno e ilmul kalam hewtinayi lan kami hewtiɗo jakka mo jokki ɗum ko haa kami ari ɗo o arata mi sokolirtano ɗum ɓay hewti ka o maaya o yimi ngol gimol ɗo laqad khuttul o maake o maako ɗo laqad khuttul bahra al khudamma fa khallaytu ala al islam wa ulumahum wa dakhaltu fima nuhuni anhu wal ana in lam yatadarakani rabbi bi rahmati fal waylu libni al juwayni o maaki mi fubbike e baharu luggoɗo mi terti yimɓe l'islam ɓen e gande mum mi naate ko ɓe haɗinmi kon ilmul kalami wal falsafa ɗe gandi hannde ko ɗum hittinɗen ilmun yusaidul jusuma ɓanndu wallay ndu gandal wallaygal ɓanndu tun gandey ɗen anndi ko tati ko wallayɗe ruuhu ɗe annaba ɓen addata ɗen e wallayɗe ruuhu e nafs annaba ɓen adday qawaiduuje ɗen ɗon on fof haysi détail ji seeɗa heɓi e juuɗe haqqillaji goo e ilmu arruhu wa nafs wal jasad ma jasadu faqat alay ɗen anndi yimɓe falsafa e mantiqe ɓen ko oɗo jasad ndu ɓanndu yeɓotondu ɗo ko ngal gandal ɗon ɓura hittinede fi muɗum hannde ngal karamokoɓe aran ɓe fayda ŋiñayno ngal ronki ŋiñinade o tawi ngal woni aala wallitorɗo ko moƴƴi
ko ɗum kanko diga witi allahu hewtitorali la yurmede mum nden emba bone wodani ɓiɗɗo juwayni o o wi ha ana za amut eyi no ni miɗo maayi ala aqidati ummi e finde nene an nden jakko nene an woni e mum kono no feewi ɓuri min komi janngi min e gandal am mi jokkuno ma ɗum o wi aqidata ajaisa nayi sabor finde yummiraɓe leydi ndi o wonno wuuri e mum ndin kono abdoullahi mouhammad bin abdoul karim chahrastani ɗen fof ɗen anndimo o wii mi tawali e juuɗe philosophe ɓe ɓen e yimɓe mantique ɓen sina weemere e ninse kan kadi o wimayno o wondiri ngurdam makko ɗan o wangike ma yani ko ɗum woni liiseji ilmul kalam e ilmul falsafa ɗin fof o yahi hakkunde aduna on e indication ji muɗum o yiyaali sina wallinɗo newre weemere ka kuupi mum ma ɗum honkowo ko ɗum woni duuɓi ninse yo Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum ala no musidɓe julɓe nene gootoɓe ko wonɗen e sifaranade ɗiɗo sifaji fof faalaɗo e daara e majmuul fatal cheikh islam jusunaɓe on sengoɗel 72 o ɓeyda e heɓude sifa ɗum ɗo faamuji ɓennduɗi yonata julɗo fiɓugol finde yimɓe goonga ɓen o naata o jokka ɓe laawol ngol o salo anndinaade dalilaji on goonga ko yimɓe goonga ɓen woni e hoore muɗum faame moƴƴa waawata an ka fiɓa min jembinay tum mi ɗaɓɓitata selel ngal fofoyaagal e ngonga meelo ngo nelaaɗo moolotono al ajaz wal kasal an ko woni oɗo habbi haa goɗɗo holle an hiɗa wakkili goɗɗo holle de kaɓɗa duuɓi jeeɗɗi hayɓa duuɓi 70 jeyaaɗo Allah wala yakfi lmuslim an yactaqida itiqada ahli lhaq wa yasluka tariqahum hatta yaclama adillata alhaqi alladi hum alayh faljahlu bi adillati alhaqi yajcalu lmuslim urdatan liltaqallubi walshakki wa adamu sabati ala alhaqi yonata julɗo fiɓugol ko yimɓe goonga ɓen fiɗi kon jokka ligne maɓɓe ɗin ko ɗum woni bolol ngol ɓe naate mungol salo noon anndinaade dalillaji yimɓe goonga ɓen ɗiɓe anndi ɗin kamɓe yimɓe goonga ɓen haa ɓe fiɓi haa ɓe golli haa ɓe jokki si a majjama dalillaji goonga on tawi a anndaaɗi an hay siɗa fiɓi goonga eɗa jokki goonga annda weewi tani ɓe jindugol tawta ɓeeɗo hannde tawta ɓeeɗo janngo hay si ɓay a annda goonga maaɗa on ko o goonga ko annduɗaa hiɗa jembinno yimɓe ɓay hiɓe wele fii kala koye goonga ɓe woni ñande yiɗa wela e ɗoma ɓuri ɓen ɗo wo a jokkay mo wo sikkitoɗa no jooni ko ɗum ɗa woni goonga kako bismillah rahmani rahim alhamdulillah haray tuuga musidɓe julɓe en gootoɓe wiiɗen haray julɗo on koyo fiɓu finde yimɓe goonga ɓen o jokka laawol ngol yimɓe goonga ɓen jokkingol kono haray mo ɗaɓɓitude dalilaji ɗi yimɓe goonga ɓen dallinori e goonga muɗum on fiyo wonu annduɗo ka yimɓe goonga ɓen tippi ɗon so majjama ka yimɓe goonga ɓen tippi ɗon o weeɓi tan to yiilagol jinda e sikkitagol e angal tabitugol e hoore goonga yo allahu dandu en ɗum no tawa e alaaji tabitirɗe ɗin e goonga ɗuɗɗingol dewal ngal ɗuɗɗina ɗoftaare nden wonande jeyɗo leydi ndin e kammul ɗin wona yewtirno ɗen noon en fof hiɗen kelima ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta ahibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la a'tiyannahu wala in ista'adani la u'idanna en andi o hadise ɗo hadise kudsi mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki jiyaaɗo seeratano ɓattoramo honɗum ɓaawo nde o waɗi farillaji ɗe waɗa naafiilo o naafa wona neɗɗo naafoowo naafiilo noon na julde jemma tungoy no julde nden mariri ni naafiilo jakka on ko ni mariri naafiilo hajjo on ko ni mariri naafiilo ko ni du'aaji ɗi mariri naafiilo anndi no du'aaji hara ko ɗi waajib noon du'aaji hara ko ɗi naafiilo no woodi jantoreji inde Allah hara ko farilla no woodi jantoreji inde Allah hara ko naafiilo no woodi kala neɗɗo on ko jokki kon e dewe ɗen kala ka waajibi waɗa a taway naafiilo no toon hayka
aqidaji si ɗewloyi moƴƴa sewoyi moƴƴa tawa ko joomiraaɓe gande ƴelliti ƴaaya wonaya naafiilooji no woodi toon piiji tawata ko ɗi wonata ko naafiilo farilla on ko ɓuri mawnude e farilla on ko tugale imanu ɗen e ko nanndineta e muɗum amma wiɗen si ɗewloye moƴƴe ngara e mum no gasa inchallah tawa ɗum ɗon ko naafiilo alaa ko mara naafiilo e ndeer diina meeɗen kan si a wakkilike noon ɗin naafiilooji a golli farillaaji ɗin a ɗewlini a sewini a wakkilike ko waɗetee ɗon kon a feƴƴo yaali a yehi haa ka haaɗi ɗon haa ka ɗaɗoy tawi kadi ɗa laɓɓinani Allah Allah yiɗete ngol giggol ɗon ngol mawna haa tawa jooni nanirɗi maa ɗi nanirtaa ɗin yi'irɗe maa ɗe yi'irtaa ɗen yahirɗe maaɗa ɗe yaarataa ɗen ɗeeɗo fab ɗe woni e volontaire jeyɗo ma on Allahu tabaraka wa taala so a landike mo o jonne so a mooloriimo o dande oɗo waɗi ɓe inni jihaaɗo tagaaɗo ɓattoto Allah subahana taala ɓaawde timmini farillaaji ɗin o ɓattora naafiilooji ɗin haa Allah hawrindinamo e kala moƴƴere Allah pottinamo kala bone tere makko kanko jihaaɗo on fof ɗe soholira ɗe hilno Allah jeyɗo mo on darjaaji makko ɗin toowa dow ɓanto tawa jooni o toroto tun jaaɓo o soray tun o bakko e Allah o danndinoma Allah danndamo ɗiɗo no tawa e sababuuji e aalaaji tabitirɗi ɗin e hoore goonga ko ɗum waɗi jomiraɗo yeetin ka qur'ana walladina htadaw zadahum hudan wa aatahum taqwahum julɗo seeratano ɓeydo ɗoftagol e moƴƴere o seerata teppere makko nden no tabita e laawol goonga ngol maƴintaamo hulɓinalle hulɓinayɓe mo hulɓintaamo cooballe bonnooɓe allahu fewnayi mo e laawol feewngol ngol tabintinamo kadi hawrindinamo kadi no tawa e haalaaji tabitirɗi ɗin e hoore diina Allah kan ɓattagol ɓe karamokooɓe gollirooɓe ɓe noddooɓe laɓɓinanayɓe Allah ɓe dogataake yo jeyaaɓe Allah karamokooɓe ahlu sunna wal jamaa ɓen noddooɓe ala manhaji ahlu sunna wal jamaa ɓe dogataake ɓe ɓattete Anas ibnu Malik radiallahu anhu wo maakani en وما نفض ما عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ko imam Tirmidhi filli on ɗo hadise selluɗo imam Ibn Majah men imam Hakim men Cheikh Albani men o sellinimo ɓe yo hadise ko selluɗo o ma ko Anasi ɗo en foppiɗen duwa wattan deyla pourquoi Anasi makani en ɗo ɓe gaynaari honkude sookeeje maɓɓe ɗen e leydi wattingol annabi jon sallallahu alaihi wa sallam ombita ɗabru ndun ɗo yo ɓe gayno honkude jooɗe ɗen ɓe sooɗaaki tawtoode tawi ɓerɗe maɓɓe ɗen fuɗɗike tigi tigi jippitagol ɗuytitagol kaɓe wonnoo ɗon fewno ɓe wuuride nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum kalama kojo gooto e kalama ko ɓe maaki o hadise ɗo ruttay wiiɗo alhaali sahaba en ƴawrugol ruhu maɓɓe on sengo dow firirtaake ɓay hari ɓe wonde nelaaɗo sallallahu alih w sallam ɓay ko nelaaɗo woni hoore maɓɓe commandiɓe woɓɓe ɓay naa ɗum waɗi haa ɓe hewti ka ɓe hewti ɗon ko konngol sakitingol e o zaman men hannde kono yiltay ngol konngol ɗo salongol ko ari konko aya qur'ana no ɓanginanayi golle nelaaɗo wa yuzakkihim kanko tigi tigi wonno e wadde azzaka on e hoore maɓɓe wa yuzakkihim wona wonir hadis en holli ƴawgol ruuhu ɓernde maɓɓe nden hade no wengi e moɓondirgol e yimɓe goongal ɗum ko nulaaɗo sallallahu alih wa sallam towugol ruuhu jiyaaɗo towugol ruuhu korɗo Allah wonday dey e humondirgol e jogondirgol e nanondirgol e naɓidugol e karamakooɓe diina kan hara dogaali ɓe haykaali ɓe pottaaki ɓe ko ɗo enen tentinten e nder daawa meɗen on tentinanen duhiiɓe e sonnaaɓe sukaaɓe e mawɓe wonde hee yo ɓe jaɓu dey dambitagol e karamakooɓe gollitirtooɓe ɓen ne'ooɓe ɓen laɓɓinooɓe ɓen yo ɓe ƴettu ganndal e juuɗe ɓee yo ɓe jooɗodu e ɓee ko waɗi noon
angal wondugol e ɓe hayfinayi ɓerɗe ɗen lo'inayi ɓerɗe ɗen jippintinayi gomɗinal ngal hara alaa ko wallito on tigi no ngal ƴawra jooɗodugol e karamokoɓe gomɗinɓe ɓen gollirayɓe ɓen ɓeyday limanu tabintinayi teppe ɗe neɗɗon e laawol Allah subahanahu wa taala ko ɗum cheikh islam taimi rahimahullah hiɗen anndimo janngana kuuje makko on no sifoomo o woondiri gandal Allah ngal wa ilmullahi o maaki o yi'aali hay e gooto mo ngurdam mum laaɓi haa hewti ibnu taymiya wondude ko ngurdam makko ɗam ɓittinoo kon ko tawno himo woɗɗondire ko wiyete welnoduru kon e nemaaji aduna koye liddu mum to de won noon tawno himo ka nder kaso himo e nder kambaneede himo e nder ɓittinaneede ɓe nganndi ko ɗan ngurdam o wuuri wondude ɗum ɗo fap ima janngana kuuje makko maaki si a yi'iino no o wuuriri so on yewtidi ɓernde ma waaloto ɓernde ma ɓuttayi do ɓernde ma dolnayi wonkiikin hento fonto batte nema Allah on tawi no ko ɗum woni no wifa ka hoore awa ka hoore yeeso ibnu taymiya ibnu qayyim rahimahullah ɓe maaki so tawi kulol tiiɗirino men siyayno haa men komin jikki Allah kon tode fuɗɗike sansaade aduna faaɗani men min arayno ka ibnu taymiya min ndaaramo min heɗomo si tawi min ndaarimo min heɗi kamo yewtere nden pet konko min aani men itti fof yaha ɓerɗe amen ɗen fonto doole ɓerɗe ɗen tiiɗa pellet ton heɓo deeƴere nden heɓo so ndaari ɗum ko waabilu soybi kalimat tayyib ibnu taymiya taqiq Mustafa al adawi sengoɗeɗo capanɗe jeegoo yi'e ɗum ɗon si tawi ko muuluwal daaru sahaba ngal de yewtere ɗo mi janngande ka arabu pour que onon fiwɓe ɓen ɓurɓelan wawde firon yo ɓurtu faamude nde yewtere ɗo awa moƴƴa nde yewtere nde o taalibajo maaki ɗo قال ابن القيم رحمه الله واصفا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسررهم نفسا تلوه نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمانينة متى alaaji tabintinaɗi neɗɗo e hoore goonga hoolagol ballal Allah ngal e fodoore Allah nden hoolagol ballal Allah ngal e fodoore Allah nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laatinoke mo saakita moyenji hoolagol fellitugol fodoore Allah nden e ballal Allah ngal o saakina en e wonkiiji sahaba en Qur'an on tawi kadi no jippaade dow annabi sallallahu alayhi wa sallam sahaba en no lette e parcelle ji fof e parcelle ji makka kono nelaaɗo weltinda ɓe ɓe foolay do ñannde goo ɓuttanayɓe ñannde goo sirkoɓe ɓen waawete haa Qur'ana jippi e hoore nelaaɗo makka no gelorɗen noon sa yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur ɗum nden fotoore goo ongunde ɗon nde waɗi ka fottande aranere ñannde yeddugol ngol e gomɗingol ngol fotti goonga e fenaande seedi jamaaji ɗin ɗiɗi koɓɓi ɗum laaɓi posde ñannde no wiye baɗe o ko noon kadi Khabbab ibn al-Arat ñannde goo rimo wullito ne laaɗo sallallahu alaihi wa sallam lette ɗe woni heɓude e juuɗe mushrikina en ɗum laaɗo ɓanginanimo sallallahu alaihi wa sallam wonde kala wondiɗɗo noddaandu goonga kala wonɗo noddude e goonga feere o alaa o jarribete feere o alaa o dartete nelaaɗo yewtimo haa maakanimo haa on say tabital makko ngal ɓeydi e hoore goonga on o welti o anndi ballal Allah ngal no arde nelaaɗo timminanimo yewtugol mo ngol wallahi la yatimmanna Allahu hada al amra hatta yasira arrakibu min Sanaa ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanami walakinnakum tastajilun ɓe anndi Imam Bukhari no filino ka manaqibul ansar idan no siɓɓe julɓe neen gootoɓe nelaaɗo yi wondiri Allah timminayi o hunde nde o jonnaaɗo anndi diina kan
qur'ana sunna no wi'e amra nokkere buy ala lahul khalq wal amr inna ja'alnaka ala shari'ati min al amr man amila amalan laysa alayhi amruna on amru ko diina kannon nelaɗo ma ki ɗum ɗo timmay ha waɗɗiɗo ɓoro ka capital yemen ɓe ɓe Sanaa ɗon no wawno noon nde ñande wiya ha Hadramaut kanduɗen ɗon hande sera e leydi yemen ndin kadi tawa hulaaki wona Allah sina ara dey mo mari dammi kadi ta bonor ndu yano e majji kono noon nelaɗo ma ki ɗon awji laati noddugol e ne'ugol annabijo on sallallahu alaihi wasallam ɓeeɗo sahabaare yo ɓe hoolo ballal Allah ngal no arde fodore Allah nden nde wonay hakke ko ɗum ɗon tiiɗuno naafigi en tuumirayno sahaba en hoditorgol awa wonde diina maɓɓe kan hodiiɓe hakke ɓe faamini ɗo ɓe foolay fof ɓe waaway fof sahaba en tawi heɓay tuumeeji tuumeede hodo ko ɗum woni hodeede sabu tiiɗugol ko ɓe hooli comme ballal Allah ngal ko araygal joomiraɗo ɓanginɗon e Qur'an id yaqulu almunafiqun walladina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum faman yatawakkal ala allahi fa inna allaha azizun hakim ne suratul anfal musidɓe julɓe nen gotoɓe joomiraɗo holli hoolorɗomo wo ballal ngal aray wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa inna jundana lahumul ghalibun ɗum no ɗuuɗe nder alquran no tawa e aalaji tabintinayɗi gonɗiɓe ɓen e hoore goonga etagol ha anda mere ko pirate mere ko sorteteɗum liɓeeɗa o andi wonde mere gonfulay yaltitira wasiko kañum handi e wonugol e kene kono so woni ha mere nden fewtodiri e goonga tabituɗo heña noon tawa mere nden iwi kayre tigi nde yahi batte mayre on kadi iwi wano jomiraɗo subhanahu wa taala wiiri noon walaw qatalakum alladina kafaru la wallaw al adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira goonga ko woni ƴette doole mum ɗen ko goonga woni ƴette tabital mungal koye juuɗe allahu azza wa jalla mere kañum ko mere pratere iwoore nde tawno koye pehe seytane wona ƴetteɗe jomiraɗo yetti ka inna kayda cheytani kana daifa pehe lo'uɗe seytane woni ko jonnata ƴettoɓe feere e doole e juuɗe seytane ɓe desa seytane yeɗɗata ko walla goɗɗo ha o yeɗɗa tabaraka wa taala yeeti en kadi inna alladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yuhsharun eɗo ayji fof ko seede polgal ngal no arde ko ɗum woni doole mere ɗen ko leere doole goonga ɗen ko haadal ngal daro fa dawlatul batili sa'a wa dawlatul haqqi lan taquma sa'a la yaghurrannaka taqallubu alladina kafaru fil bilad ɗum noon ko seeɗen tawa e aalaji tabintirɗe goonga du'agol julɗo ta aamu du'agol dey julɗo du'oto julɗo si aani toroto julɗo hollay no lo'i hollay mara feere hollay la hawla wala quwwata lahu o fewtita Allah jon doole jon pehe Allah o réglowo probléme ji tokkowo ko taƴi wallowo aanuɓe sortowo soruɓe o anditana ɗum Allah taw Allah no waawi ɗum o fewta Allah o lando Allah o toro Allah o du'ora Allah surtout e leereji ka ɓura taññinede nen du'a no tawa ko ɓuri mawde sababuji moƴƴerat no lahira musidɓe julɓe nen gotoɓe gomɗinno si weeɓitanike fitna aranimo jarrabu ye aranimo ko ara do arde ka fondo makko ka ɓernde makko ko yo soru e Allah tedduɗo towuɗo mo woni e juuɗe mum saabije kala hunde ɗen jomiraɗo yo ka'yin min nabiyyin qatal ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة مسيب جل بنين كوتو دو آية دو تما نجانو نيو نفوتي النبابة لريتوبة wakiliɓe kippirɓe tawno wonde maɓɓe kadi eltade ha elti ne a ha ne'i ha faami bus ɓeeɗo ɗaataali fi jarrabuyeji ɗi masimbiniɓe fi laawol Allah ngol ɓello aali ɓe miskinkinaaki hoɗum wonɓe ñobbaali juuɗe ɓe muññi ɓe tabiti Allah no yiɗi ɓe sabu noon Allah no yiɗi muññiɓe ɓen wowɓe wowlaano kadi wonaano hiɓe wowla nde jarrabuyeji ɗi ngari masiboji ɗi ngari fi laawol Allah ngol ɓe wowlaano hay hunde si wona Allah
jeyɗo men yaafo men ko an jeyi men yaafo men junubaaji ɗin yaafo men kadi komin woni feƴƴintinde ko yamirɗaa men kon min ronka waɗude beru ko waɗiiɗaa kon accan men ɗum kadi tabintin teppe amen ɗen wallu men e hoore ɓe yedduɓe Allah jonni ɓe mbarje redna e moƴƴere l'ahira musidɓe julɓe nene gootoɓe sen ndaari yimɓe taaluuta ɓen nde ɓe yaltituno e jaaluuta e koneeli mum ko duwaaɓe wanno rabbana ghfir alayna rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirina fahazamuhum biidnillah wa qatala daudu jaluta wa ataahu llahu almulka walhikmata wa allamahu mimma yasha o kadi ko seede sabbit aqdamana wonde julɗo toroto Allah tabaraka wa taala sen ndaari kun ɗo pay kun won kun ka qissa won ɓiɓɓe jooli ɗin ma gaawi ɗin ma fooseji ɗin suratul buruj kun ɗo nde ɓurɓe mo wawɓe mo nangi mo waroygol naɓi mo ko Allah tungoto no juutinano kadi tode ɓay weldigal ngal no woodi o wi allahumma kfinihim bima shi'ta Allah yoniranan ɓe kala ko muyuɗa an nde o wi ɗum wo Allah danda mo kamɓe ɓe halkoy ɗen anndino ɗo feƴƴirno ko noon kadi si andeji ɗin ari si sattendeji ɗin ari hara julɗo on ɓittike o aani koyo soro e Allah kisan o ɗaɓɓita yurmede Allah nden surtout saga e ha wandi tagaɓɓen wawatamo ɗo wallude hannde kadi jomiraɗo landiɗo on si fewndike ko hombo wallata amman yujibul mutarra ida da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al ardi a ilahum Allah qalilan ma tadhakkarun surat naml a capan jeegoye ɗiɗi ko hombo wallata ɓittiɗo aanuɗo yehi haata e joni ka rewe wo ala ande nden hewti nokkugo kono noon jomiraɗo waɗi sarti ida da'ahu si o torike mo Allah itta ande nden Allah waɗa on lontiɓe ka leyɗo reweteɗo goo no woodi wattiteteɗo e Allah o e ala awa wonɓe waajitade ɓen si waajama ɓe ɗuuɗa saabu jaɓuɓe ɓen reweteɗo hay goto ala so wona Allah tun e haqiqa jaɓuɓe ɗum ɓen ɓe ɗuuɗa ko ɓen ɗon non woni réponduɓe o question ɗo annabi sa sallam alaatono ɗuɗɗina kamɓe e nulede maɓɓe annabiyagal e yiƴede ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Allah tabintin ɓerde anden e hoore diina ma ka woɓɓe men no hooli hannde hara hay arkanul islami on ɓowrina hay arkanul imani on ɓowrina no dari no jogii siga kamila no hooli kañum gayni heɓude tawhidi ko heɓete jikkuji ko heɓete neediji ko heɓete dewe ko heɓete gollodiral ko heɓete ñaawoje ko timmini tis hula kadi pus no yidiri ɓaawɗum ɗum ɗon ko hannde mawde nde masiɓɓe julɓe annabi Yusuf alayhi salatu wasalam nde ande rewɓe ɓen ari e hoore makko debbo kadi aaninnoɗo mo on aani ɓeygulan ɗon andeji ɗin ari e hoore suddiɗon ari e hoore Yusufu suddiɗon no aani ko rewɓe woni mo wolde ka saare kon ko ɗum wiyete ñakko wingin ko ɗum wiyete rimer wingin ɗum no ara e hoore julɗo rimer wi wonde penande e hoore makko kawrey wo tawi ko maapinimo ko honno ɗum iwirta o ɗaɓɓiɗo Yusufu wallumo kanko o nangi Yusufu damɗa wallitalan o moƴƴini o prépare ñaametejo addi piyoy no hettora Yusufu kañum ɗaɓɓiri Allah ballal ɗaɓɓirali mo ɗaɓɓirali yimɓe sara ɗaɓɓirali lanɗo muɗum ɗaɓɓiri Allahu tabaraka wa ta'ala jooma si tawi ɗo a woncita lan e ɓe ha aray dey anden tiiɗi miɗo huli wota ko woni e an kon foolan immorde tagaɗi naada e an no wi'e élément tuuyo e ko nandita e muɗum mi oño neɗɗo so oñi ko waɗi ko almera o majji wa akuna min aljahilin haawi rabbi sijjina habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi to soɓi kaso tori Allah Allah naadumo kaso edi o yahude e ko ɓe landimo ko junubi haɗa ko noon siɓɓe julɓe nen gotoɓe sen ndaari en yeyi élément ji en yeyi aalaji tabitirɗe ore goonga noddangol ka diina wota en jooɗode wota en ombu kunduɗe meɗen duhiɓe e sonnaaɓe sukaaɓe e mawɓe marɓe e ɓilliɓe meɗen koyo darano diina kam wano qur'an o wi ɗon qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basira ana wa man ittaba'ani jokkuɓe nulaaɗa ɓen ko kamɓe ɓuri mawnde jokkugol nulaaɗo no tawa e moyen ji ɓurɗi mawnude ko wallitoto neɗɗo tabita noddowo e kaaɗo diina hara koye hoore goonga ko aditoto tabitude taw
noddaandu makko nun ko adoto tabitude ko ka ɓernde makko kanko noddowo maanaaji ɗi o noddata e mum ɗin ko adoto yaade ko ka ɓernde makko kanko noddowo ɓay noon no tawaaɗi o noddata e mum muñal hooloragol Allah hoolagol balle Allah ɗen aray yiɗugol Allah azza wa jal laɓɓinangol Allah awa noddugol yimɓe ɓe jokku sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam qissaaji alqur'ana ɗin qissaaji annabijo sallallahu alaihi wasallam tumande kala ɗiɗo maanaaji gomɗinal yankeji aawi e nder ɓernde gomɗinɗo sikke ala so ɓeydoto tabitugol e hoore goonga ko tutoto e hoore goonga nde tawno joddi Allah tabaraka wa taala ndin koye qualité golle gollowon ko gollaa kon jodni ko nan tawno a noddi ɗimmoma moyna an a yiɗanimo ɗiɗi wonɗa noddude e muɗum Allah waɗay ɗi aawo e maaɗi tabita e maaɗa jogitoɗaaɗi yiɗa dambitagol e majji joomiraaɗo hawrindine ɓeyditagol jogitagol oɗo goonga e tabitugol e makko te tawno ko Allah hawrindinta e ɗofteji ɗin fewna e darajaji ɓurɗi towde ɗi musidɓe julɓe ka yoɓɓugol ma aduna ɗo ado lakira o tawa e aalaji tabitirɗin hoore goonga janngugol ngal gandal nafoowal janngugol tawhiidi jannga fiqha jannga needi jannga jikku so a janngi aqida a janngi jikku moƴƴo a janngi needi moƴƴiri a janngi siira a janngi hadis fiqhu a janngi ko janngete a wallini sama kala ñannde wota ɗamari ka ƴettoyta darsuhu ma darsu wi windande sikki ala tabita e goonga tabitugol e janngugol gandal nafowal ngal tabintinayi neɗɗo e hoore goonga o e kadi sikki ala karamo koɓɓen jannguɓe ɓen ɓe wonɓe jannude en ko kamɓe ɓuri anndude yimɓe ɓen fat no fitinaaji jilɓayeeɗin cippirirte si jilɓayeeji ɗin ali ko honno ɗi cippirirte ko karamo koɓɓen ɓuri anndude ɗum ko honno sahwaji ɗin cippirirte ko karamo koɓɓen ɓuri anndude surtout e leyɗeele ka tawata ko jokka kono diina kan sakkore ko jokka kono rewɓe ɓen liibirire ɓe hetto ɓe wona ñaamete e njaram worɓe ɓen ara gooto kala henndoto no faare ara dewgal sakkata ko ɗum jeyal sakkata ko ɗum wigol ko nene baaba ma ko ɓeygu ma ko ɗum ɗo ɓiɗɗo bandam on hurumaaji itte debbo wonta sayre ɓenndude wonande kala weelaaɗo julɗo e mohina julɗo marɗo e ɓilliiɗo fotta e makko suudu e yaasi tawa nde faala wo henndotomo ko ɗum karama koɓe goo maaki ida aqbalatil fitnatu arafaha kullu alimin wa ida adbarat arafaha kullu jahilin ɓe wi si tawi fitna yaltini hoore annduɓe ɓen fof laaɓanaɓe hee ɗum ɗo ko fitina ni amma noon majjuɓe ɓen ko saanga fitna on gayni arde haa hucciti yahugol majjuɓe ɓen ko noon an kañum kadi annda e ko fitina ni ko ɗum senndile ko ɗum allahu tabaraka wa taala maandi ni waɗi cunne mum ɗen maandeji mum ɗen e yimɓe wonɓe faggitagol ko harmi wonde ko ɓe majjuɓe ɗum no ka deftere allahu subahanahu wa taala ka ɗuuɗi sifata koye yewtiɗa fi yusuf wa kuna minal jahilin so tawti jokkugol zina on neɗɗo zinowo ko minal jahilin gorko ma debbo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal dewgal sunna e farilla ala hakkunde maɓɓe ko minal jahilin jalowo julɓe ɓen sabita julɓe ɓen ɗaɓɓita ayibeji julɓe ɓen ellaji julɓe ɓen o liyeyo janto Allah o janga qur'ana o du'o o yamira ko moƴƴi o waɗa ko boni o laaɓana yimɓe ɓen o moƴƴintina hakkunde haɓa ɓen ko ɗengal ngal tagira fi muɗum kon kanko ko yo ño'u ko yo aybin ko yo waddinde ko faɗiɗo piiji haray ko e majjuɓe ɓen o tawa na e julɓe ɓen haqiqatan hina fi salafiyankeɓe ɓen ko ɗum waɗi annabi Musa alayhi salatu wassalam nde bani israila ari ka makko yo heɓanɓe solution fi ngeɗo nagge nge ɓe wi'a ɓe hirsu ɓe wina tattakhiduna huzwan e a jala men woni qala a'udu billahi an akuna min aljahilin ɗum koye jahlu tawa nde sirkoɓɓen yahnine laaɗo fi faalede ɓe wallidirɓe sirka teddungal heɓo ɓe acca sonkugol makka ɗo ɓe acca yeddungal wonde goonga yani wonde malal ngal ko ka lurral woni saanga nde tawi ko goonga wallinte si fotte ara itta jaɓu ɗum ɗon kono si goonga um waɗama ta ko piiji gaseteeɗi fotteede hay si kanji piiji ɗin yeddodiral no e majji hinaka piiji gaseteeɗi yani hinaka aka iyanɗi tawa haray koye a jaɓu fotteede
jaɓa wonde hoore goonga on Allah subahana taala holli ɓeeɗo ko ɓe majji ɓe qul afa gayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun onon majjuɓe kala ka annduɗaa ɗo ko zunub ɗo no harmi neɗɗo ko mari ma'rifa wo ko mari sakafa wo ko mari ilmu wo simo faggitaade ɗum ɗon telen ɗon on ko minal jahilin hay ko moƴƴi wo kadi ko ɗum waɗi sahabajo gooto heɓi on ɗon erel yo allahu yarlomo radiallahu anhu fewna en taminna e goonga o aybiniri goɗɗo nene makko e ɓii ɓaleejo siko noon o wowlirno mano makirno wo radiallahu anhu nelaaɗo maki a ayyartahu umma ko sabu nene makko aybinirɗamo fiika shubatun jahiliya yani geɓe majjere ɗen ha an gaynaali laaɓude e maɗa jakanɗa jogii sifa o ide anden wonde neɗɗo o naata e sifa ɗe majjereji ko ɗum waɗide woɓɓe kadi arno no wowla haalaaji no waɗa pankare no waɗa pagayi jomiraɗe wacci woɓɓe go wa ida sami'u llahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi ljahilina musidɓe julɓe nene gotoɓe selen aljahlu yahenge al ilmu wal ma'rifa eto ɗen anden ka diina meɗen accen wersindare accen jokkugol o aduna mo tata ɓe accite ma o accita en cippen fi oɗo tun wallinen haqiqa meɗen on fii ko adden andinen ko yimɓe aljanna ɓiɓɓe adama ɓen ko ɓiɓɓe aljanna ko ton adama wonno ko aljanna ko sabu jarrabuye immorɗo ka Allah yo are ɗo wooda ko waɗa on aljanna ɗon e welde si hoota e muɗum addira ɗen ɗo ɗe fii en hootu ton wota goɗɗo jooɗo ɗo salo hootugol ton hara koye salare makko wota o dallinor kadi ko ɗum Allah muuyaninmi selu ko Allah faandanima kon ɗaɓɓita ko Allah faandorma kon selu ko Allah faandanima kon accidu ɗum e Allah tippirana litana etoɗa fii ko Allah faandorma kon addi aduna wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun tippir fii ɗum sela ɗaɓɓitugol kon ɗum Allah muuyi kon ɗum Allah faanda kon ɗum Allah faandi kon ɗum Allah ɗum ko hon ɗum naaduma e ɗum ɗum namonen gotoɓe golle julɓe anden tun si goɗɗo majji hara woni karsini kala fitina fa ahlul jahli hum waqudu kulli fitnatin falladi yajhalu lhaqqa bi adillatihi min alkitabi wassunnati urdatan lilfitani wa in kana munqadan fi ldahiri li ahli lhaq kama qala amiru lmuminina ali bne abi talibin radiallahu anh fi wasfi ulamai suu aw munqadan li ahli lhaqi la basirata lahu في أهنائه ينقده الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ينداري أبو نعيم في الهلية جزء أرانا سنقول الجبن جيني انت واي نقنجنا دون نتبسيو أنداري غونغا أون أندري دليل غونغا أون وأندري دليل غونغا أون قرآن أردن سنة أون كونغو دي كرامكو بين هذا ويبي داني كفتنا جدي هذا داري كيسا فتنا جدي يودي بوتمو yodi waɗuɗimo accident yodi rewnumo kadi faala o ɗi wifumo hay so o woni noon mo ɗowori ka kene yimɓe goonga ɓen ko waɗi amiru mu'min ali ibne abi talib radiallahu anhu mo sifo fi yimɓe bomɓe faaminnoɓe no wondi e makko no heɗimo no nananimo kono tawi na noon woniri mo andi o wi maha ɗum yimɓe ɗoworɓe yimɓe goonga on aaden on mo wi ko yimɓe goonga on o ɗowori masalan ko ahlusunna wal jamaa kono mara basira ka diina la basirata law ko bunɗo ɓernde an anda hay fus anda tawhidi anda fiqhu anda hadith anda usul anda sira anda fus la basirata laka sa jembinay ko taqlidi ama basira wo ala ali ibn abi talib maki sifa oɗo si woni ha o tikkanima ha konnagu ngun naati ka ɓernde makko fi ahinnaihi ɓe gandi al ihin ko dagna monanagol goɗɗo mala ton tikkanamo si neɗɗo mo ala basira o jokki aden gonga ha o tikkani jon gonga on ɓe haɓi e go kunni sikke naataymo ka ɓernde hande kadi ko sikkitoma o sikkito ko jokkuɗa ko o haɓa ɗum kala fitna arɗo siko jawdi ari siko goɗɗo go noddimo ella siko fedde go noddimo joni ɓay on haɓi hari ko an o jokki na gonga par ce que o anda ka gonga woyɗi yo Allah o dandu en ɗum ɗum haala no makirɗon ɗon inchallah
se en waɗay wi en waɗay joni mise ko yewtuɗen ɗo c'est à dire ittude position mbileɓe ɓe firawna hippirno e mum ɓe tawi ko ɓe jaatigee goɗɗum goo ɓe yaadi ha jaatigagal ngal boni sabu goonga ɓe tabiti ka goonga foti ɓe warano ma ɓe waranoka ɗon juutay seeɗa sen wi en waɗay mise e karamokoɓe tigi wuuridaɓe e leyɗele pays goo en ɗon kadi juuta sen daari Asiya ɓeygu Firawna goɗo waɗi sonnaji e yimɓe sonnaɓe buy hannde no wallinira diina moodi maɓɓe no naɓi haykoy ɓe ala heɓde dépense ɓe ala wallindireede ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe jogii nde ɗo annda ɓe yiɗaaka ɓe fonnaaka kamɓe e nawla maɓɓe hade ɓe yimɓe ndaara Maryama ibnata Imran ko honɗum ɓe jannganta nden simol ko honɗum nden jippani ɓeygu honno o sonnajo mo jombaaka few andeji ɗin haɗaali o jogitoo diina andeji ɗin yaawi haa o yeli yo o maayo o yeggitee few nasiyan mantiya kono ɗum waɗaali o wallini diina ha ñallal sen ndaari sonnaaɓe lettaaɓe soñja wano Asiya ɓeygu Firawna siko noon o wi'etee sonnaaɓe ɓen ko ɗii qissaaji duwa janngude sen ndaari Maasiyatu ɓiɗɗo Firawna on ɓiɗɗo makko reedu wonto rewtidi oɗo haa oɗo awa ruuhu mum yalti sabu diina ɓiɗɗo makko kanko lanɗo on en annday neɗɗo julɗo ɗaɓɓitoowo goonga ndaarata hay huunde haa sakkomo e diina kam e ndaari Bilal ibn Abi Rabahin ko honno kanko e Makka yankoɓe gerdiri haa o tabiti Khabbab ibn al-Aratti en ɓe waɗanooɓe e ndeer giiteeli yiite ngen huɓɓa haa tawi ko nebbam ɓaawo maɓɓe ngon ɗanninta ko ɗum woni fu kaɓe bayloyaagal ngal wonnano e waɗeede ɗon en taway pellet awa ɗum ɗo fof ko ɗum tabintinta julɗo Imam Ahmad ibn Hanbalin se ndaari lamɓe tato no laamaade yiltondira fiyo sansu konngol gootol pet Qur'ana ko tagaande kono tawi konngol makko goonga wongol yiltirtaake leste lettooɓe musidɓe julɓe nen gootooɓe ɓaynaa fiye en waalu wowlugol ɗo ɗen harayno maakirɗen ni naanen inchallah subhanahu wa ta'ala en daroto waɗoode accanon mi haqqe mi toro on yaafu e moƴƴa sabu ko leetuɗen kon e kone taƴude kon kono leydi ndi wayno naame wayno wala inchallah subhanahu wa ta'ala en daroto ɗo ɗen fa nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana lil ilmi nafi wal amali salih wa an yaftaha alayna abwaba rahmatihi wa fadlihi innahu sami'u du'a wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.